harjan choma feichen. Van mi dol ra Seil chobria sa han wa a chan y cwrstyr yn dŵnse. Stoc o fos yn eich Smisha Gillian Roch, Principal Solmorostig, agus as le board studi, loch goprach, agus olanich Solmorostig, faaltje voor chriaf go Solmor. Agus faaltje voor chrial go origin toir, davile fiche sa shia. Agus, Rutas Kutrimiche, faaltje voor chriaf go ar neu sonrich Jew, Miss Kate Forbes. Mara hwrt che yn y naban yn acom o hwn gyddych si na ceir fichatan, mae ein ciol na pipeg, it sends me. Agus ha definitely touch of vuation aramsa, agus ha min dochus a charjan gyda chorst ciol na pipeg raif yn drasta, chwalishin vo aran ingram, agus mae erig vo kenak, Gamalishgal Kenak Loudon in G Shachka y hwrsa BA Gaelic agus ceol traditionta ag Solmorostig sashin homoch chalasta. Tapalaf. Nisha, mas mi neus mach geneus, cariche bord studi yn toir, yn fisga sio a chwyd fo hiol gyciarst, as yn dolygen post no ga, fo aran Kenak agus na holani hila y BA Gaelic agus ceol traditionta. So tapal of a charjan agus siwataf.
Ogen ogen gorna jei, o heri, sin okke hier deichen oe, o heri, o heri, Beskar maken van het dingen, beetje nieuws maken nieuws, karige woest, ik gedol, is keert wie de tijden holen niet, goed. Kuul gaan en draaste, kindje genoemd is hem, gewil het goed talentig. Zet ulke fans, just stuur voor toch de dekker forest skippen, maar de hoers chili in het jenu came aan de garlijke school tradition. Is appet boeien. Kan ik als je dan nog maar dat is zoveel klas voor Katrina Tunation, Ella FIFA, Seamus voor ballen trussel, is Aaron a Kalawak. Zo het kan international. Ik krijg in. Is maar hoor, er is maar geen geest met jou. Ik geef me nog een dat stel een broodje letals van de solis tot yes het chilling. Zo, maar dat kan be pikken een zaken die je kunt doen. Als je plein het hier en je het aan, dan trek je het als je plein, zo dat ik het doe. We houden zich streek uit de doel. Van oorsen zie ik veel nog, ergens bij nog, komen ze klootje, hij uit een doel lieflijk. Ergens immer overspoelen een hoorschijn. Die uit een doel, daar wil ik fikken te schia, een gerschijntje nog, ergens boven voor een gaastje. Hij en Oram is de heilige schijn en Jew. Besarabisch valt je goed erop. Bouwparlement de Halappe is een delenskierig, lahaper, agus baatjerig, agus, en lees vrije winnestjes, de Halappe, agus, roedet, de cabinet, is zo'n de economy, agus de kerk. Schief, is het lieflijk, worden te doel, fisker en Jew. Agus a Karsten, be fisik agus kyn ik geleorgif. Kan je zo hier toeris hebben erbisch in je noorden te dolen herschachat. En de David is ze hoog dierk. Hoe ik geen oret, les een dichtel, gaarlijk, ze gaarlijk foppelig. Als het de wenige, een mollien, is maar een gifschen ulle, alive, een oorker, in de tolen haar oin. Agus kus gaarlijke roegige. Ze gaarlijk foppelig. Als je heen geeft, in door was in je nog, natuurlijk. Zijn er wel zo, veel meer rood, kunt maar zo in je stad door zo. Zijn er je verder geeft, ergens bij paar stunden, je toch al aan het ballenpik snog in mijn plaats gaf, toch het in je spik. Verder wel me heen voor je geven je daar, ergens als een heesen in kutjocht. Kus het je getog aan de waar parlement wij naar Kuntasar. Agus ronne sin bij je college Cambridge agus Dunedin. Het jenne echt drie agus ui horig tegen aan een immerig van het keeltoch. Hoe je paarst je een traolum terwijl de kalik agus kosje niet kluw je heen en de daar is een hoog dierk door je niet lang ooit ze parlement aan de kalik. Ik hield Paul nog in je leed. En de daar is een hoog dierk wat kijkt naar Paul de parlement de halve is een deelskerig hebben is baatjedag. Agus fijn de minister is een innovatie publiek agus economy digital. En je als je maar hier
vier minister. En dan daar wees hoogtier, dat je zegt het dan ooit, hoorstjef, als goed zo is keest, heel de kinderlijk elle, en lane jas. Han kinderlijk hakemse, het bonig geen een. Als er niet tien nischen, los een deel op een gaakje het hakken. Als je geen geeft de woorden janu, dan gaalik, voor goed zo keest je oren. Kan je zeggen, we tafelen, maar op het, maar binnenste is zo'n economische gaalik. Ach, op het, kinderen, chauffeur voor. Zo nu is een stuurschap pillen de kanen al op een nacht van parlement. En ga je naar 8, zo'n loonstel nodig. Han 8 uur zo, verschil, immer, kunt verschil, immer lessen maar is zo'n gaalik. Agus is zo'n zuul, veerlijk alte aan de Alpen. Agus is zo'n dool heen. Agus in de eenmachtig, zo'n 8, is een teich, lessig, agus aan derstig. Maar saar in het is zo'n kanen. Als je het immer klagen in je gaan. Agus hen am urum, maar hoors me, je we callen in een Jew, dus je kan be bekend dat yours is, de haas en nawerk. Eerst is geen gaalik, zo na parlement. Kun je valt zich hier, de haarsten, het keert Arabisch. Wel, feesgur ma, agus mór an taing. Chanel acamach collegiac irakel sy'n drioch sio, agus ha mi creachnachach far yn dahosich mi. Or a hiad rwt y rein mi nam hagriche, nervysach, juge. Sam y chyn y ieistioch ri Nicholas Sturgeon torst siachet orig yn tol dafile sy coig giag. So a caranionach sineichging. So tap a leif son cwrwg y horsgio yn blianisa, agus hai na plach y fi yn sio yn diw. Se virgin y rwtyn y chleine sin gwtrich an y sŵl na gaelig, no, fws am sa farlamage. Gyfel sin jo urtis y ianw, ach gyfel haast tor ri ianw y hwf y gaelig. Agus feisgyr yn diw betalum coet na lennis. Eisiau plyryn je urtis yn blianichin a chai siachet, agus bicyn lesenin van awm ialaf. Bicyn eisiau plyryn je urtis ar ein sin a chain gyrryd, agus bicyn amasin practicach rond session parliamentach a hadroin. Agus mierig, stochig yn gaf barach a cholinach na hasin yn dŵl. Mas tar sin sŵl urtis ar einig o chain gyrryd, Betulum coet bican eisiamplyn je urtis sy'n awm y galaf. Sio gyrach bican eisiamplyn je na rydyn a chai a cholinach. Sŵl je na dŵlyn a feg dŵnia ag yn awmad. Stochig yn gaf lesen jonsachach fel línsyn roia. Sŵr yn yin sialach a horsteir bican eisiamplyn je urtis fa awnan nas traia. Ag ciawn na'n siesgydyn, stich, rwyri, mach toes, agos fiagin ile, corlia, na'n iorichin, an y glasachw. Na'n begu eisiau an y neu ciad diag agos siesgyd, gan beg cehyr, sgolchin galig, an y glasachw, tyfystau unia gymagyryd, yn begiad a fi yn dŵl rysyn. Yn begiad Ienig y chwrore. Y ciawn yn siachgydyn, chynnig jo nicht dol, alan donalach, agos magi chynigyn, becain urtist le radio galig, nŵr a chai radio na nielain y stiechig. Na'n behu eisiau iaif ec yn awmad, gan beg gniafachus na mienen, sianel agos jo oprichen am trafian na galig, Tyfystau, unia gyrryd, yn big sin a fi na hylachus agos ienig gaif. An y neu ciad diag siachgyd sy choig, chai myniachach ian galig fa offis na halape
aardigig. Wo, da wiele jek not, gu och miele jek not. Ik nou met, nem bieg schien een ire gewöhnlicher galige hakkingen ju, weniger grijf. Een bieg schien wie reer dages is doel. Agus een bieg enig gerorre. Aan een nieuw keer och het ze hun. Huk dol Stuart, bal parlement, bille galig, de hij en kumenten, a gadeur en a batje eerst. Dan beeg u isje ga aan een nieuw keer och het ze hun, gen beeg parlement na halpe aan, tuveste, unje gemagarage, agus gen beeg torst keher, achken eerst wie kutremach jan galig, aan een da wiele se koik, da wiele se jig, da wiele se shia jig, agus da wiele se fiche se koik, stoche kan bege dorf ja shell a kreetjen. Aan een nieuw keer jig, schachket se tri, ek zomerostig, wat toshigi schiempliaan. Le buien wik de rollenich. Ochner, vaun, sulimi, agus yn ish, siawl, cwrsichen, ceimen, aring drwtioch agus clw eternasianta eke. Yn big hyd chlas de rollenich a fi yn dŵl risio. Je gos júnsachig van sio, corish a han turtus sio coltoch, en cummis ri dochas yn gynne ec yn awmat. En jach barach a chollenuig na va sin in dúl. Ams de blianigin a ha roin, je in dúl a vis aking var kuch urtus lishigalig. Michaelis neachtri gen uringin a vi a chollenuig barach na va sin in dochas nu de va glé vik je haich aum, sul kimmer a suringin bulloch tukkel na dochas en aking, sen landju ek aum vare wel moran varach teich aum dan galig. Am is a kreetjen gewel sin 4 jaar urtus janu, sen session parliamentach sio. Gavi immerach a horst immig exemplar, leech na lennis, en toshach leek immerach a horst ach na kanen alabanach. Hur teich gutur, va parlement na halpe, a stoudig se gai. Als een ach sio, ha immer kua lager aan, veer boei gutremach, liefrigig na galig, als de blianigin a ha roin. Barach een inneve offigal haun jan galig inish, ha ministerin a parlement, agus borst na galig, gevi a kluch pars na stresse, aan een gnooichen lis een ach sio. Han tach a gal isteach, stree, ja koeichen kutremach a hu fulum galig. Ha een meniger kusaljer, gan feud uterisen innedal, fulum traviene galig, a hor shachet inish, zo'n een lestenis achke, a chollenuig, machinje, fulum skolle. Han tach kutjach, a gal isteach, lestenisen ille, zo'n uterisen. Ha focus ga kur na kormen, jef dúine fulum traviene galig, solarachig, skolchen am zijn tjeetje galig vain a chlachkig, agus garrison is testenissen fulum travien na galig. Han tach sio na haule een urtus 4 va reinshin transition parliamentach sio. As in urtus eichking an een fulum travien na galig, hoofd een garrison haunga, hoofd teich da hitcherin, agus le stre ja koechken aan een acht en kanen albanach. Maar is een plur, jen urtus a chunig sin a chen garage, ha storlan, a gulachach, skemme levi, immelen, a gas a chlachgach, a gach ire, ja chlassichen, fulum, trovien, na galig. A hoofd gnieven sa choirsnach, ha sin urtus eichking le initen choirsnach, agus ha fisaken gevel na hoffigeren lessichi galig, agus skemme na offigeren aking. Kutjach, ha planich in koersnach gan ulachog.
Mar eisiampler, yw'n urtas a hwnnw sy'n y chen gyrryd, hyr cnoch solier acing an yn oes dy jes, agos culturlan an yn nish. An yn crylwg agos aws na mianen, ha sy'n yr 4 jo urtas eich English yn oper a ha BBC Alpa, agos MG Alpa ish. Mar eisiampler, yw'n urtas a hwnnw sy'n y chen gyrryd, chain channel YouTube, BBC Alpa Clown, y chwrdd bwc fies y chai, dy gynnu oge etter oes 3, Rhaen y agos ha ffysacum sy'n mein sy'n, agos oes y hwndiag. Agos nas atcher yrst yn bliana, by'n darn y stre yn drama yn Chelain yn Schlia Hooking. Ha barach eisiampler yn nawn je urtus yn gaf imrach y horst. Speak Gaelic, ywnsachwch na Gaelic son inafich. Urtus le lesachien digitach leid technolis kainch gutexe. Barach Gaelic in nochgach an een etterhangachien, agus sainichien, agus teich, le schlien ure jan fjeging ekevel ui an een tjekisk Gaelic. As in kutjoch jo urtus eich English en oper, a han a bein in poblach aking Gianu jan Gaelic. Kutjoch, zijn session parliamentach shaw, huur sin 8 uur in Fulham. Tronach shaw, ha een mesk en blestenissen eke 2 uur, testenissen alpe, gen change ella egal ri Fulham Gaelic. Maar ha fysik moran gönje, gunnig sin kutjoch jo urtus jan Gaelic aan een torien a guntus slui me jirig, wat davile figet se ja. Han a boanachen van session parliamentach me jirig a vi kutremach, agus veri het bui lesachach na Gaelic, agus een urtus a ha sin son a gianu ans na blianichin richach. At ha sin y brin een cwsper sio, be malum ymrach o horst een skippe eg tober yn dolchus. Ha yn gichel leis fel sifse y goper, gus tasglen na Gaelic is na halbis, y chrynjachig, y gleig, is y sgwlig na visnach. Tron oper sio a ha sifagianu, kiensach gevel yn biarstus cultural sin, gach kuch a chumel Chirantje is a chur machanu gönje jan a chule oos. Ha shoga Janu komisach the venture in la in Jew, dunje ake agus öste. If je tors behe as ure dan a traditionen shaw. She shin root a ha kumel ar kananen bio is a churrie fischach achge sin lean a haum. Ha minister in Halpa a vi gemafolishach men spéis achge dan oppershaw is ha kutremach sa hai. Ha sin jealousach gan change project tober en dolchish a jiain tro vi a chur bunstee shesfach. Ver shaw in korum do hober en dolchish lan are a chummel een dlestenis rietenach a ha roing. She shaw in tuver a ha runere a cabinet son cultur in is Robeston agus mi heen oprachach geglú le offegeren gus aardige gehoor de meunigach ag tober en dolgus. Je vet inis noch get miele noch gach bliene agus she shaw kutjach ire de veunigach varis harish na 3 bliene keim a viris kien schijf sen operachke. Chanjale fatte gen toshich uteris en innedal agus koersnochken vi biachgachach skieren kanin soritje. Als je het jano fuher, die wie feichting en aatje goedremach, wie is ek tober en dolges, am zijn opershaw. Bij een vis, een tjolis, agus een giegel achgesen, 4 loog voor, is je een gloeset erurst kale. Zo shin bikain esimpleren, jen urtus ereinshin. Ach, maar a horst me, ha haast tar aan, die janu. Martian jerish in nudingen vi in doel aus een term farlemidjach riheen. Ha immer rut aan a ha komisach nam viachse, maar eisiampler. Femishin focus a chud fastig hitcheren aan een film traveen na Gaelic. Femishin focus a chud slien ure jan fjegin ekevel ui aan tjekisk. Femishin gnieven Gaelic tuve mui na skolle chwardenachach na schaar. Femishin a vi kienchach gan bi teich evachgach aan
jan luch tjekisk. Ja, agus gan luch taich chanen aking an een fulum traveen na Gaelic. Fe misschien focus a curir fas fulum traveen na Gaelic an een aardskolchen. Fe misschien lientin urs le vi e brosnachel fulum traveen na Gaelic als de tra vlienichen agus a huv bokkel an een bunskolchen. Tron session farlamajach a haroin. Fe misschien focus a kumal clachgug na Gaelic an een koersnachen. Fe misschien na kuachken ma skieren kanin sorichtje a kurku feim. Ha offigerin lessikiaking. Ha ineden koersnachaking a ha fast. Ha planichen koersnach a chin en fullish. Fe misschien a vi kienschach gem bi teich agus koprachach aan jan fjouin a ha a gianu erp aan zijn roinshaw. Ha roin na mien en galikaking agus ha jo oprichen aan jan fjouin ekevel na skillen. Riest fe misschien ar kuch focus a kur erpen ges na hacking mar ha en jarstachach. Gus roin vik na mien en galik aking a jain. Gus opper a janu son een torrug a sjar a gleeg an een korien ma urugig karst a VBC. Amsen sjeug sjo femi sin barach koprige eichking etter na buien in Gaelic aking agus en opper a ha na buien in poppelach is uder is een innedal a giano son teich a chummel rische Gaelic. Maar farst jen sjo ton session parliamentach a haroin fe misschien a wie gopper een jiffer kochgen ure aan en acht en kanen alpenach at sa hashin gan kur in gneef. A misje a kreetjing gan gav na rutten sjo ulle a chollenig tron session parliamentach a ha riheen. Stocha kan bien urtis sjo a wie na enig agus na holliges jen fiegin a rein immerst amsne schachgeden agus na hochgeden. Ma hashin 4 jaifsen, bachorja a vi 4 jain heen. Ams de blienige na ha roin, J en doel a vis aking, var kuch urtis le Gaelic. Han a joon sich shin van geen gurridge a shouting gain, gen gav barach a chollenig na haar en doel. Ma hashin gevi a dol shachet na dages en aking, maar a rein shin imug turis mar ha, ha fisaking Javius a Jorn. Giegel agus Joviachken. Gieris agus Koprachach. Tal Politicach. Doyen Smyrnichi ra Injelachel. Agus femishin tokkel urtis van a Ginjelachen a chai shachet ach urtis a Janu ekenu naum. Hashin 4 jo urtis a Janu ach ha haast tor roin. Surin gain planichen a Janu son shin tron session farlamajach a ha riheen. Ha mi het bikken rutten a churid urst a ha kommisach nam viachse. Ha mi kutjach reitjing gan feutjin a dolch shachet na dolches an aking, mar gunnig shin ans na jichgeten a galav. Ha lessenen en amma a galav is shouting gain, gen gav sho a Janu. Tokishi Norn, Morantang. Should I go for? Ha. Sean Parsh Fudista, na Keistin. Kied míle taing mis Arabish a siwr tor smoniach a gahort gain agus le bic anúne ha coramak enúlig keist chwder mis Forbes no pingi anaf agus a mitjach keidir anúra ar hachams a torúne. So fyd mi ffainach fel keist ag dynnes yn bi as y loch keistach gas ar mis Forbes no ping. Agus ha Sarah Jane agus doch Elan sio le mics so ma chwyd eisiau sŵas ar waf
hic elan nos i'r Jane hwgw le Mike. Agus chanel ach Colegio Gyracl, so sorry god that's yn byd a. Siones, Fleva, dyn ni sybi? Siapen neu cychwf. Big siw chomari eisiau cosif yn tosioch, mae sy'n cersgio. Chanel sio ceis mi yn galeg a chamediad prosiect am na giola sydd am gyda yn ceis in independence am nawr MEA and economy. So, gas gyda'r deficit am the minus 11%. Pump die senior occurs shen charged as stoke like statistic no yours occur rooms the Okay, so da farsten flickerstachem. So hier daatje gach bliene be in budget hacking balance. So femi shin listen lug a hacking, femi in budget hacking of balance. So huv in etiquette ag se munige hacking han budget hacking balanced gach bliene. Ag session kutemach an agalig, kutemach is on a chule kalile. Agus in darna ache she question me policy and agus kemer han economy a fas le njoishmelach. So ha doe ich in ille aan zijn ruin Jorpe ha torn as bjarstich na in doe ich hacking heen. Agus ha iets in ulle njoishmelach. So nam viachse ma ha kerstgeljaar gan doe ich in ille ha kerstgeljaar son Alpe. So am kindje gewel torde varach am zijn in keesjacket agus zijn flickerst akam ach sinne pungen is kutermich jan keesjacket. Margarida, taing naunas ila a hashu a harja nas a hoof, agus Margarida, o was ach markable shu show collar ein exol mood and Jew scholar and asila. Then you some be ila, Shonish. Hallo, is Michelle van ich gooi. Agus sé óra tí hanan seo an na fólam ach dábla san heapin sé títe búnscola hanan. Agus marsin ha céisteagam mun dói as a bhéil rialtas na halabe a gúpar cólarí útar as an inadal gus fólam trovían na garig a neartachu agus a bhrosnachu. An rasa sa ríist ha coloch go bhíl amasan ag iad go má ard ag an rialtas ach an mórsín ha cúisean practicoch ag na cóirlean. Fáir stócha go bhfuil síneas na scoiltean agus na fáil na farach éim na cholan da chuit a dul cólaach go siúlach sa dhéarú. A bhfuil dói na searán gus uprathú cóla. Well, she joke heist to hound. Agus be me cleinshin and caishin gematri carish na Jake bliana ha me revis in driach show. She nunjan a caishin of his me cleinshin as triche. Agus have she caish kutermach yana gaelic. Ach she caish an a dói ha flickerach son hula farst je en opera vis uderisnindel janu. So am sa gaelig, ha kutremach gewel na uderisnindel agus realtors na halape, jen unviach gewel gaelig agus film travien gaelig kutremach. So urenen soch gewel, gaelig kutremach ga unjen uderisnindel ach hanjele ha kutremach die uderisnindel ille. Sa kutremach gewel film travien gaelig unjen a priavachasin ek na udersen in het dal fat. So shin is hier daatje. Is gas nur nachel, ha meunige gaan a budgeten gemaat daarover draaste. Doch, agus had de dolle fast ha mis meunchen na stulie. Had de dolle wie daarover. So maar hel film travene jaarlijk. Eentje na privagesin ek na udersen in het dal aking. Ganjel dat het dal egarigig. Agus ma hat eentje na privagesin hat tar suringen janu die hele.
mae ha sy'n y dianw ciel. So, sy'n y hyd rwyd a ha cwtymach. Sy'n darn y rwyd, ha tor y farach erigyd y chyn fo realtas na holopa, tron y ydr ys yn unedol, son ffilm trofian y galet, na ha chyn son ffilm trofian y fyrla. So mae'r eisiau son codol, so son basichyn, agos taxi yn ŵryn, son clown a ha dolgw ffilm trofian y galeg. Ha fod cwtio'n erigyd sy'n y chyn fo realtas na holopa. So ha sy'n y gwper gwma, ach mae ha yn ydr yn undol gra na chael sio mae'r prifachus. Chanel y gydjefer, fel yn erigyd dawn nion na chael. Mae'r hele yn y prifachus yn. So mis bwyndig ha cytymach gosa gyn rosin y gwper gyma gynrosin y gwper le na ydr yn undol as cytymich so cornian yn elain sir, cornian y geltoch, agos glasochw cwtioch a caran Jeffrey mis mwynchen an y glasochw. Ach gyfel sy'n y brin rwych hele gymatrich. Fa eisiau plerawn leis yn sgol ŵr am sy'n toben. Mae cain ac fan y parent yn y geri sgol ŵr tro fi yn y galeg am sy'n toben. Agos hwyrst yn ydrys yn yndol nach roed teichol ri. Sgol ŵr. Agus fasyn gymad ar yfyr sgasgrod na parent yn ŵr sy'n y chyn hwcym y chyn go agus effeinach jyr sy'n sif sy'n gianw yn yr un mwr yn y gianw mae'r hel yn taich iawn bod yn ydr yn ynadol. So, a mi sbyndig ha cwtymach fel sy'n y gwybod i chile ac ac yn un am ha cwtymach gyfele mae'r prifachus son yn ydr yn ynadol sy'n hi a datje. Agus yn nŵr sy'n hator nas siempli y fi a gwper i chile. Môr an taing y farstyn. Diolch ti. Ynys yn hawr educate fashion gymas mwynioch o agos ac yn trach fi. Ymio'r o'ch gyd yn ors ys y chai i yn y cydioch y farach gynnwyr yn stoch a has fi enaf. Gysonach yn syfarlam ys mi erig ha sy'n hyn i'r eg chys mi yn gyliod yn y hyd yn tygymryd ag ysyn gynnorst yr orst as hardd i yn y gyntigys y byd gyntig yn gyma. Gyr ys o'ch yn y garach yr eg arst i ddyn sy'n milfus. Jech o doch ys o'ch sy'n hardd yn hod yn parst i yn milfus. Gynnoedd yn yr orst yn sy'n affarlam yn fel mi yn awn agos y fel tig awn gyda prydwch yn sy'n galeg. Ach, mis mwynchen, mae'r hwrs mis yn orig, na cwch gynnis acing, cwtymach gyfel sy'n y clachgach nhw'ch cwch yn ŵre. Agos corymach i'n ule, rydych yn y ianw me ie'n, ach ty gydol y fiawn, cwtymach gyfel sy'n ule, ffeinach ceistion, mae'n y galeg. Cwtymach gyfel galeg ŵngen y polisyn, cwtymach sy'n teg and sy'n immersed ha roen. Agos sy'n y shouting, na jiffer tacrichen is mwynchen mae'n y galeg, agos sy'n cwtymach. A mis mwynchen, ha John Swinny a dol fi, leis na polling yn draste, y dol fi yna frif finisher, leis na polling yn hacking. Ha sy'n gyma teichgol, so sy'n fiachsa ha sy'n coni gyma teichgol, a cha ffeimach, ha cwtymach gyfel cwtchigen am sy'n driach gacamse, dyrach a gwybod gycrwy y galeg, ys gas na chael y chwlcael ffyrsta, agos yryn yn ffeimau dwi a fi, y sapach gylager son rytyn y ianw son yrtys ein. So hanna cwch gynawn, ha cwtymach gyfel sy'n ule y clachgach na cwch gan, agos ha mi'n dochysach a chaniel mi cynsioch. Maak er hier môr an arst. Mae gacin is ar an arst. Fisgad ma agus tapla vir son an orat yn horsach again. Stoch o gael eich eistach am pysbeg nionach as jade na ceisio ni le fashion ach a yw carin son eich acam awn yn
na bjarnan a hacking as an coirsnach na Gaelic. Or ha codum a bhí tín go salmarástig son fulam ást ire agus coirsnach agus cultúr. Ach udan ha mis minnig bhil bjarn ann a thuh oprichen agus codum an stay live. Agus chanel a hula dunne a giri opper a ha ag ást ire an an skál nó ruticin mar sin. Agus J beach mi ein programmen a ha torsachet prentasach ga dunne ága mar suúrsanneach chanel fachlach am san seo ach díach bricklings rutin cat an avisteach or chanel mi jálach cormin mar sin doch a gohfuil barach ans na helanen ach J na beachan a ha sib kleinsin ans the parliament mi sin. Well, féimi sin na cormin sin a chruachach mar a hela ann. So, va ein buin aking, va art, Cormac is geen een buin va biachach na cormin socialte, agus na cormin economicach sonne Gaelic. Agus ansen in ask sin, va shouting, well, va tor recommendations aan a huv, driachgen, va kutrmach gu koersnachten, faren rá Gaelic riclachgach a charát ams na roinin avisteach mar isimpler fulum na mianin. So ma ha coirsnachen láger aget agus ha Gaelic bio mar canan lál hanjelle go jiffer J3 go hacket. Ha dúne clachgach a Gaelic. So sin amis as kutrmich clachgach na Gaelic. Gebi J3 J parst Jen coirsnach farvelu agus ham smin sin in pieces kutumich le na skieren soriche sin rud a mis munje men na skieren soriche stierach coirsnach gan haam coirsnachen le teich son bunstrukter teich son taides teich son gneviges teich son apprentices teich son a chulakaal agus ha Gaelic recleinsin, ha Gaelic mar canon biol, ans na coirsnachen sin. So ha apprenticeships awn, fara fel dúne a clach Gaelic, a chula gach la, an gach tei, mar a hat a clach bierlin draste. So sin an amas a hacking. Se joviach ga hawn a huv apprentices. So han jam mi kien just stocha utach sin rutig in a janu a huv apprentices. So yeah, se joviach gaan. Ach ma ha na skieren storage a gupper, mar cor. Agus ma ha sin ma ha urtas aan a huv na recommendations a vac buin rein in research sin. Bí barach corm an awn son Gaelic. Ach ma biach genaked, cur hukum, sgas ha manifestos awn, agus a kutjach ha term úr ag stocha biachgan son in a herm je parliament. Scoine mór an thing. Margarita mór an thing. Kist nu ga élakin ha union. Fiskerman. Hi Shuna. Fiskerman, smash it should be agus time for some knowledge and question. Gama insnach agus gama brosnach. Agus na lecture ham measure could focus vaina Gaelic go hinadol shaft go nashanta. So I don't have a sheer type no Mollian it who and we put it in Tala skira about land Gaelic guna. I was had fun to be in Gaelic the end is a skira. It is a mere coit kind of skira songacha. Either board agus Rutgen ag aster gúteach sinna rutéile go bhfuil sin gíri Rutgen takers ag jaiche seach an stocha chuig bliana. Gus brosnach a horst gan na chláim go sonste a ha an fón Gaelic. So
Veel bergen akitsa, Nomolian akitsa, kimmer suringain a vi glusa cushion nas lua. So, had y glwysyd uafysach lwa tro cordion yn elan sir yn drasta. Agus hwrs mi rwa gyn ro da siach gain ac y miracle. Agus wel hwrs mi sy'n eich ein ceir miesyn, fa ceir miesyn miracle. Agus fa corymacing ro in pre-election period, rydw gyn y ianw, rydw gyn y torsachach. So, ha mi ysmwnsyn gyfel dwlacing in SSI, in statutory instrument, torsachach, a mi ddech coed i'r noffigerin, torsachach yn nachiachgain, son corlion yn elan sir, agos yn sgir yn soricha corlion yn elan sir. So, as yn y torsachach, yn y sgir yn soricha, y dol y horsachach, Aams corlion yn elan sir, an y colegiac. Sgas gynrota y glwysyd gymalwa. So, ha cormawn son, corlion y geltoch cwtioch, ha nie me fi, gyrwch, fes yn smwyn yn aws nach, aws yn bile, gynro ffemawn a fi, ag yn ir y ciarst, ag ys coersnach, ward. So, ha dy chwrsin dat awn a fa raw prescriptive aws nacht, ach, Fémis y gwper lys cornion y geltoch, borst na gaelig, agos ha cormawn y glwys y tornas lea na had yn drasta, agos ma ha becainj competition am stocha, ha cornion elan sir y glwys y gymalwa yn drasta. So, socha drach y brin, ri, cornion y geltoch yn drasta, agos trach yn cwtsim y chwrora, gyfel coersnach gan y giri y fi, mae'r sgir y soritje, agos gyfel taich gawn, agos fe mi ydyn, drach, y glwysyd mae'r ha cornion yn sir. Gie taing, voor mi feich yn laf sy'n bi eila. Ac yn y gychwyn. Sjoka, but mille tanger is som horet Abigail Burnett sjo, min gober sjo som orostek. Ik maar een husje han je nach daar jakken ragra aku, agus van dollar nog. En ro slaap hienta agus kommes undred yen nach bringe grik sjo som de gaan, jibe gaan. Gyma dyrf. Nes mwyn, As ac yn gyfel tor byn yn sas am sy'n gaelig. Ach yn ham ysmwnsyn gyfel sy'n y cawl na hamasyn agos gyfel na processes nas cwtrimich na hamasyn. So mae'r iaini siwna. Yn sy'n aster y gyfel sy'n y glosyd. Agos am ysmwnsyn, Keist eentje nog een haun. Ach uren ham smeuntje gewel na policy en ulle aan. Ha meunigig aan. Ha na hemmerste aan. Ham smeuntje gewel een kaal aan. Ach femi een goede dunje een gloose tornas lea na haat. Ag sam ik kienchach na buien in bierle. Han jam ik kienchach na buien in galig. So ma ha na uteris in inedel. Realtas na halape. Ma ha Vuil y malpa, mae hana sgolchin, y glwysyd na slea, agos y clachgach na cwchgan nion y cetyn a hachga mae'r ha am sy'n gaelig, fe grytyn am ysmwnsyn dyrach y cwmwl eir. So, not the most exciting answer ever. Ach uren yn ham ysmwnsyn gyfel dyrnia y sirwch, rwydig yn ŵr, agos yn uren yn hachol y calacing. Ach, han jel sy'n y clachgach na cetyn, na cwchgan, na corymyn a hacking. Agos han jel mi girach y brin my lwch laferst na gaelig, han mi y brin my'n system i'r ffat. Lewa, cwt gyda gychwf? Girach geis mi'n sgil yn half erg o beth
nuas ski a hallway mas man nog Sin céiste có a bhfuil taith go bhí an gan na scíban seo agus mar ha in taithcargad agus mar sé taithcargad a han cuasá sin tían ná orla get a ha iadach na císan ach ar suas is go táte 5 milliún nócht as a budget nó ná von rialtas a tían. Von realtas in drasa. So, thuairs mí rua, agus a sin is altin go bhfuil a glúsid, Gamalua. So, thuairs mí rua, ha cutamach go bhfuil tór óper leis na cóirsnachcin, so ha cutamach go bhfuil in óper seo tín von na cóirsnachcin, in áte tín von núdar inadal, Jan in na cóirsnach. So tín tro na cóirsnachcin. So va cynne vacum leis na cóirsnachcin a chéin dachiachchain stocha, dyrch a brín me na corman agus na hamasnachca, agus na príomhachsnachca am sa planichin achca, so planichin cóirsnach. Agus thuairs mí rua, a sin farabhil sin dul tóisgach leis sin erigid. In áte dyrch a gra go bhfuil saim am agus sin hacad a tóisgach leis na hamasin hain. So in nuri, Rwy mi cínteach gorá barach na 5 milliún nócht, wel, 5 milliún nócht a barach ar a budgetaking ar sonna gaelig. En bliana ha begain a barach ar a sin, cúteach. So, haris da bliana, hanis 6 milliún nócht a barach am sa budget ar sonna gaelig. Agus fa sin ar son na skírin sóríte. So, a cha cútramach, gefel an erigid sin, a tín gan a cóirsnach gan hain, agus cúteach nach duplication am, a sin gemach cútramach. So, fa mis a feinach stocha, in dói ha na parcin náisianta a góper, ha erigid sórichte tín, na national parks, get a hat a góper Karen Mar, öder san inadal, a ha erigid sórichte tín, a cha cútramach nach duplication am. Bwyd yn ta'n garan, agus doch o chys mae irig, ag Flori. Hallo, is Misha Flori, is cwn topper yn dólachis, agus fa ceisteg abi sin mae ein che yr ydy ianadw an psychology ag mae irig. Wel, am ys swingad yr ein yw agus môr yn ta'n gerson cwtach is y tai cawer tort y topper yn dólachis, agus go taing da Angus Robertson cwtach son chi'n col ag son y taich a sio hort chi'n agus hasin y coeter ar Livy Cooper ans na sgir yn sori che lish y taich eric a sio. So chanye ceis hawn ach gyrach môr yn taing gwt hyn a son na hawer i ianw son na galeg ans y driach sio. Tachole. Sin yn over y fan ceis god ar yf, rhaid mi emr ha. Cyr mi le ta'n cyharjan, is yn jo chystion. Hasyn ffadan ar comen, Miss Forbes, han nawn y fain is on yn orat yn jo, ach is mar a hwyrch flodi, is on ar stúr agus ar léir sin gaharat jas an daflion yma irig sif mar minister is on na Gaelic. Hwg siw gain misneach, hwg siw gain brosnachag, fa siw pein mar sar hosgara, sar van a gasgach is on na Gaelic, ag in iris arge an an alaba, agus ba nún sios y misneach agus brosnachag as an orat acw yn diw. Cha 5 taing siw, agus ha mi'n dochas nach il a ffyr nach il mes i'r ffai na gwych no na dwych hen. Ha sinne choffatan ar cwmyn is an y hwlwr y rhain siw. As ha mi'n dochas nach e sio na rwtyn mae irig a siw dol i eir bys an y Gaelic gyfo siw gyfi gael parst an y lisach yn y Gaelic as an awmri Czech.
Ha rwydbeg byd ach ac yn, han yla mwyd ach ha mae'r chohara ar spys agos ar taing. Bwr yn taing sydd y dyn. Ha byg yn y farach taingin ac ymrydor siachat. Ha sy'n gymwr yn comen Kirsty Gaharaj ag James McCuyen, company togal sy'n ylan sgianach, agos House Limited, is yn taich aragach nach beg y hwgsw siachat, is yn orach na blianasa. Ha sy'n gymwr môr y ddysg yn comen Lady Lucilla Noble, prapa na linig, fer yn elan Ierman Cwjach, is yn cwrym Jochanan a ffehwrain ysdwy'n na horaj. Tapel of Lucilla, sy'n. Cwjach befalain ar taing a hort go taramat cariche urus lesachi yn tôl fôr, a ha cwjach ger China stay Knight in Shining Armour ag finnach ma ierig, nŵr af a biarn fig ac yn nes y budget tapel of a haramat agos urus lesachi yn tôl. Bevalam cwjach taing a hort go ar cariche borst yn tôl, yn ys mach gynnyrs, a ha rhys mae'r gasgach dreifig fo cawn yn dwych gan y cawn nila agos dynan is son y fi teichgel gysolmar ostig tapel y bynys. So ffys am gyfaleg yn ys rhi fi yn y glasach o yn y big anwyd yn y hydja, so chaf hi mysio ffat mwr yn y sadja. Taing garirif go aran agos go kenac agos gan holan i'ch cwl yn gyntach ac yn son ar cwl y diw. Bevalam cwjach taing fwr a hort go Alistair a heg cwl y chamera agos go erchi mach calaman ha erchi agos Alistair er efi gwlwch agos on sio is on jwrish agos chanol faramad ac ymrif yn pressure gyfil a hwlyrwt dal fi bio agos y crwlyg bio y lwarach lun yr y spocht. Cwjach har taing y dal go Donny Roch a Donny ho Irishal a ha Donny gymwr ag cwl yn stre i'r ffat dy gorach yn tŵl. A ni'n mi gra Donny gyfer siw sien. Ach ha siw... Camal eisgal. Ach hawr y fi ag cwl chafwr y hwla orach agos lysio slacht y magical wand a ha sy'n y ba abi ymachir hawr y fi clachag sy'n gymatrich sy'n crwachag corman garirwf tron yn orach. Bevalam cwjach taing gehort go Kirsty a ha sgiwn yn skipa aiach agos gan y lwch goprach a ha gopar coleraif go Marsden agos Charlach an y Sherivision ICT go Mike agos yn skipa airach son yn arin alain a Chimichalorn go Elan agos yn skipa i'r fat an y Maraciach agos Conaltrig agos chachan mi'n cor a chafis am hwcrwys a siwr i fi gopar son yn diw agos gan yn che a hanyalas am gi yan yn astwnish sy'r a jen son y hwlyrwt a hawr gian of yn diw agos ron y sio. Agos cwjach befalam taing gehort go Mark Ringe yn da hwch son ffisa hort gains ar cwmal safalch etc. agos son yn idarhengachag marwn. Agos mierig harjan tapelifse yn da hwch as yn chomer sio yn drasta agos gan y hwlydynnu i'r laine tapel a bys yn y bicolar ein agos nach chicsw maswrigaif mach gan yn atrium agos yfsyn joch slanche son criach a chwrir y la tapelif.